Miles mga personajes el Kenyaman surrender pushers o users na syudad de Zamboanga na otoridad este de mas temprano na finalista del Police Regional Office 9. Sila ya pa man record con al 198 confirmado drug pushers y el 2,852 mga drug users na entero Region 9 ya. Asigun con al Regional Director del Police Regional Office 9, Chief Superintendent Billy Beltran, menos pa este si konsidera komparando na mga reports desde Badak o Barangay Anti-Drugs Council report. Best ally natin na makadetect nito ay ang ating community din. Okay? Because merong mga signs, merong mga maamoy sila, merong mga kaduda-dudang kilos ang mga tao kapag ka nagtatayo ng laboratory. And kailangan lang talaga is maging very keen, maging very observant, maging very vigilant ang ating mamamayan. Adentro del 6 meses este lang año 2016, ya puede kuhi el PNP con el valor de 16 milyon de pesos shabu na entero rehiyon. Pero el pregunta, onde ba ngayon estaba? Este ya contesta el Deputy Regional Director for Operations del Pro9, Senior Superintendent de Bolsinas. For now, we have talked with Joseph Ladip. Wala, as of now, wala pa kaming na-monitor na drug laboratory within Zamboanga Peninsula and peripheral. Ibig sabihin, wala tayo dito. Ang sources natin ng drugs came from Manila pa rin. Either through air, Roro, and sea. Asigun Kunsinas, no hay drug laboratory al Region 9, pero tapo de siyempre entra el droga usando el aeropuerto, Pantalan, y el Ancho Mar. Tinatawag natin gateway from Manila to Zamboanga to Tawi-Tawi to other Sandakan to Indonesia, gano'n. Wala pa pong na-monitor na from galing sa Indonesia at Malaysia papasok natin. Yaman challenge pa si Sinas con el mga drug lord para poner con el drug laboratory na rehiyon para sabi si Cosa kaya ase el daton Philippine National Police. Kung gustuhin talaga nila, gustuhin nila. At kung nag-relax yung police, magagawa. Diba? Lahat ng mga police nakadilat naman. Kasama pa ang army. So we are on alert yan. Siguro nga po, merong maglalagay, testingan. Un command conference el conduce el PNP en Dirantes Aga Alina Campo Abenda na Mercedes junto con el Armed Forces of the Philippines. Siendo sila diskuti también con el Oplan Double Barrel que man operate junto con el militar este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.